Meng solyan ti Jesus tatayay Luke, Luke sabta tepanim hinalo. Jesus ilawi apuhini huwa panim huwa apostel, apei akhilato po ti kakawina spirit lialun manak tenen ti tekasilon. Apei talo lato kakiay mengsolian ti hayu na inisilon mahaywi tekatinun. Ihone lato ugek. Kum lua hehetekie tenen na sohi. Kum kakau kuaya muto, moni, kak, an, masohi ay sosomuto. Amuto toa leiliing tetehu na lahawaki auni amuto, atengi tatayin amuto nahi salili tesolien. Na tekasilon kumwaki auni amuto, makumhong amuto, tapahiwa anele ay muto ape nahi saliliwan tesolien. Ikola uke ka tekasilonien imu lakau kawatan na kalakumhong kakayhaw. Ape tesol aposel nahi kakaki mengsolian ti Jesus hani toan tewaw mahahaywiya tekasilon tinun. Ti Herod tel masiwi ti Galili hong tunahiwa waliko ti Jesus matesol aposel ay lele. Patay tatakini nakahina silon uke ka John Baptist moy halyawen. Tekalyay uke ka Elijah take alyawen. Matekalyay ulea uke ka tel ti teka kuliyay kakay hayu liyay ti kuwewen moy halyawen. Herod uke ngatyoy ka John Baptist matewen nakangahonewen telu na wakko ti kakawene kinawen. Lehe ay tao lea tel nga hongohong iyay lele tesol waliko lalap. Ape pahani pakay Jesus. Tesol huwapanim huwa aposel tahia alyama ape lato kakihani Jesus lawe waliko ti lato aylewen. Muhinien ihakahita lato hani tesol hohin ti tehu taon Betsaida lehe mewenay lato. Tuahe kilan selon laha hongoen te tesol Jesus matesol aposel luaha haniwa ape laha kahiti lato. Jesus pakaya muke laha. Ihaywiya tekatinun mahanaw tekasilon salenenein ti hayo. Ti ape aloha tesol huwapanim huwa aposel nai hani kapin ape lato kakane iyukek. Taloa tekasilon hani toan ti palie lehe lahangah an matone matihuin naketap toani. Jesus hone lato ukek. Puki amuto akiwan laha. Ape lato ukek. Ikumpon toy amiteye tepani mawe bread mahuo kihi. Nakon paham amite towi halapa moni ti kahuyaian ape hani tekakilay selonie. Mongohe teka selonien 5,000 tay weke tekahehin maakaik. Jes hone tesol kahinukek. Hato na sewa teka selon hani 50 ti tesol. Ape hatesol selon to. Jes wakit tepanim bread mahuo kihi. Ipak hani patul ape kakemulik hani hayu ti tesolan. Iwiki ape hani tesol kahikahin sei hani walawe selon. Laha hatesol ang ahoy hawane. Ape huwapanim huwa hupo mokean ti tesol kahikahi Jesus apuhiniwa. Ngain tehu Jesus lolotu mewenay I ti kapitesol kahikahin. Ilotu kewa ape kami lato. Kahihani mga teka selon lahaukek nga aita. Lato pahoy I ukek. Teka ukek o John Baptist. Teka liyay ukek o Elijah. Ape teka lahaukek ka otel ti teka kuluyay kakay hayu liyay ti kuwewen imoy halyawen. Ape Jesus kami lato. Apuki amuto ukek nga aita. Pita pahoy I ukek. O Christ, tel hayu taloma. Muhinien Jes hone tesol kahikahin ukek. Kum kakakihani tel na silon ka nga se Christ. Tini kakane lato ukek. Nga tel nati silon nga kaukilan kawatan mamoloan lalap. Ape teka masiwi ti teka ju, teka masiwi tuah ti hukuminay hayo maselon, mateka hanawin na ti Moses, lahawatakay hone nga. Lahat tele nga tuahe muhi ngain toluhu nga kahatalya. Ape Jesus kakane hatesol selon iyen ukek. Na selon pahan sohot kahikahik. Laha kum namiloy wawaki mewenay laha. Laha kawakawatan masin tinga kakau. Iyen iko laka laha kahikahikwanen.
Seilon tekan namilolaha mewenai hasoliai tonalaha ti itani, lakum tunahi tonain kapihayu. Tuahe teka nalahana tonalaha haitake nenein ti hayu nakenga, laha tunahi tonain kapihayu ti tap tahi tapuan. Na tel seilon hapono hatapoi waliko ti itani, tuahe ilioi tonain kapihayu. Solian la yuke. Tap tenen waliko kahui uke tonain kapihayu. Na tel selon hiena puluhini nga ma kakayak. Nga tel nati selon tin nga hiena puluhini i. Tain ti nga alia heteke ma po makhewai tel tamak hayu ma tesol engel spiritual yan tetan. Nga kaki hawane hani amuto. Teka ti amuto iye. Ima ti amuto mat. Amuto ningai hayu ini selon. Muhi puasain tehu kewa, Jesus hakahita tolu kahikahin, Pita, James ma John hani he tehu mountain patu le lato lotu. Ti Jesus kaka kapitel taman hayo, kawan sohia ma tehu puhuaun, ikeu papakaku hawane. Moses ma Elijah takehahu tuya hani kapilato. Puhuau lalu tin heu papakaku hawane. Ape lalu kaka kapi Jesus, Salem matean leli Jerusalem, ti ihapoponowi namili tel taman hayo. Pita ma hunwa tuaun mati luhuen. Ti lato haiwa, lato ningahi kewai kamai Jesus hetekie Moses ma Elijah. Ti lehe lalu salili Jesus, Pita kak ukek. Tel masiwi, pate ewi ti kako iye. Amte atai toluhu houha, tehu tetam, tehu ti Moses ma tehu ti Elijah. Ikak ukekien na kay ongake hawane ape kumtioy tenen na ikak. Lokon ti Pita kakak tutuen, take maun man atuhi lato, ape tolu kahi Jesus, lato mamata hawane. Ape kakai hayaw yahuma he maun ien iuke. Tetel senatuk, tel ngakilamiwen, hong usi wakakayan. Ti hayaw kakewa, lato ningahi mewenai Jesus tutu. Tolu kahikahin kumkaki hanimutel na seilon waliko ti lato ningahiwen. Ngayon liay tehu, Jesus matolu kahikahin na himosuli he tehu mountain. Kilan wanen seilon apunga hani kapi Jesus. Tel ti lahat tiloa, tel masiwi. Nga kamay Eliel o tahanema tel natuk ngawan. Natuk se telawe iyen. Lawe na spirit lialun so hani watel natuk, ihakeke hangaka ape pok sal he awan. Spirit lialun iyan, lawe ito ay lehahali alutel natuk. Nga kamay Eliel hawane tesol kahikahim, ti kakawane spirit lialun iyan, tuahe lato kumpon. Jesus hone laha hatesol lukek. Amuto tekaselon ti aupe iye, tap namil kokwan ti hayo mawo muto pate lialun. Nga hanaw kwe niwen amuto. Kaye kwehuan iya pahamuto nga to kapimuto, lehe namilo muto ikok tetak. Ati hani mga telakaik. Ti telakaik na hikohi hanua kapi Jesus, spirit lialun ay lehabutaha keke i. Tuhay Jesus usi kakawani spirit lialun iyan api haiwia telakaik. Muhin iyan yalyake telakaik hani tel taman. Ape teka selon pakay ongay ni hawane pohe hayo. Ti teka selon onga nga katutuen lawe waliko ti Jesus ay lewen. Jesus hone tesol kahikahin ukek. Hongkong iniwa, nga tel na ti selon, lahangay ni hani hemini teka selon lawatakay hawane nga, tuhay tesol kahikahin kung hew waliko ti ikakak. Hayo tay hakewahani lato sa langawe kakain iyen. Lato mamata kami ay Jesus waliko tetenen. Tesol kahikahi Jesus, hehapatapat aita tel pamutuah ti lato. Jesus tioy waliko ti lato na namiloy ape waki hatungi tel akaik hani papan. Yukek. Tel na iwaki auni akaik masin iyen na kenga, say auni ni nga. Ape tel iwaki auni nga, iwaheni tel tamak hayo, tetel italoma nga. Tel na iteheni i ape huwali seilon liay, tel seilon iyen, hayo namiloy uke ka i patetua. John tel kahikay Jesus kakane i, tel masiwi, am tening hay tel seilon ikakawani spirit lialun hahita ke akam.
Tuahe I kumahetel ti kako, ape amte honewen I kakum ailele. Jesus ukek. Kum hahalini I naketel na ikum pahokai kako ti puasa kako, I te paun ti kako. Pate ape kohiwen ti hayo wakia ke Jesus hani tonan. Aile ape namili Jesus ihoh ka ilua hani Jerusalem. Italo teka seilon nahiwa imatetan hani tewau toan ti Samaria. Ape seniai lawe waliko pake imatesol kahikahin tahiawa. Tuha teka seilon ti tewau toan ien, la kumwaki au ni Jesus matesol kahikahin. Nake lahat yoi ka lato nahihahaniwa Jerusalem. Teka Samaria lahawa takai na teka Ju lotu leli Jerusalem. Tihuwa kahikahin James ma John pakaiwa wulaha lalu kek. Telmasiwi, nakono waheni na amili kamei hayaw hamosulih titonan lehi lui laha. Tuahe Jesus kahiloloy lalu. Ape Jesus matesol kahikahin na ihani tewaw toan liay. Lokon ti Jesus matesol kahikahin na nahiwa he awisal, tel seilon hone Jesus. Tesol na onahi, nga kahiti o, nga lawe kahikahim. Tuhay Jesus hone I, sinen hinawalun, mamanihu hinaingan. Tuhay nga tel nati seilon, tap tuhay tesol na tone hanawayak. Apay hone tel seilon liay, kahiti mga, pahak o kahikahik. Tuhay tel seilon iyan hone I, tel masiwi, nga aunimu tel tamak, lehna imatewa nga tihini. Jesus ukek. Teka seilon kumaheti hayaw, laha masin seilon maten. Tiliwan teka iyen tihini ay teka maten. Tuhay o, nahikakisawatenwa meng solian ti hayaw neni seilon. Tel seilon liay ukek. Tel masiwi. Pahak nga kahikahim, tuhay imat, nga to tapenimu tesol akikik. Tuhay Jesus hone aliake I. Tel na ikum aile matuhini puase hayaw, liay ikum tapay aile tenen puasain iyen, makakisawaten niyay meng solian ti hayaw neni seilon.